ukanda wodi tindi ya yuthi nyama pasta no bongo ni ngabwe kenyo na ende tuki banondwa kubonenga na pole ko banya Martin ndatino na dotiye na nya Martin mundu mo ondete muno ela Martin gaika ni nyene ta kaisunga kena biki tatu yano mona Martin yo anene biye no okit baza ni zile wale ndogo za muriza muda na Martin by the way ekinego cha onene watu ndinjika na MC wale wale dinese za mpingwa kila kingi anoma ele gorege no kema dokeze za wewe nya ile Martin take no na ndi ile Martin na bala weju aketo kunyeche na kahawa na supu na gogo yetu na Abraham bwa endene sa yuni va kuwe mwene yuwe banje kuzo maisha mako para wenda kanisa ile weju no wenda hawa kwa mambe mene uone reverend yo boye wewe ni wandi ukatena na ile reverend veke ndio na hata kitu ninaona angalia kasi sio siendo ile nyene woni yako ni woni yako nona reverend ngaia kasi asi akona mundu makosa maana to naye kama usio maana tano ngaia kaumani akaongelanya watu wa maana kitu hata Yesu yes kwa ile nguo na wizi unaona neno la ngalo wa magalo hiyo kaneza wathika diza ndo kwenye kidungu na ngaia kwa adhima tiko kila kingi alazikumba ni ama tu wewe inyama Martin ninajalija kwa mwe mwaka tatu matuko kenda nimune wira tele ndo ndikitangaza utamire ndikitangaza ba mandu maingi araba mutongo TV nimenda uko yuko ni kunguma officially tigeza ba ya matu tigeza mwaka matuko kenda kula tumbani ya matuko inyama Martin nimbo ya tamire ndikira baba la deno mwe kaje kana mwe kaje mutike kiru ndo kunaje ndo abaito makaje ni sawa tiwa na mbayo ino tu sunga tia ene kwa waona akatimila gozo wake jaje kwa ino kana sasa ndio ndo watu kuna waje